पणजे काँग्रेस गटाचो अध्यक्ष प्रसाद आमोणकरान आनी 3 वांगड्यां सयत काँग्रेस पक्षाचो राजीनामो दिलो। काँग्रेस पक्ष सीएए आनी एनआरसी चुकीच्या अर्थान लोकांमुखार मांडटा म्हण ह्या वेळार तांच्यांनी सांगलां। मजगतीं गोंय काँग्रेसीन पणजे काँग्रेस कमिटी बरखास्त केली। ब्लॉक वांगड्यां कडेन उलोवणी करतकच नवी कमिटी स्थापीत करपाची आसा। आरडेक्स्को खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आम्ही आज हे प्रेस कॉन्फरन्स हांगा आपयलात की आम्ही कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतला दॅट वी आर रिजायनिंग फ्रॉम द काँग्रेस पार्टी आणि काँग्रेस मेंबरशीप। आम्ही हे डिसिजन फक्त 2 रिजनां खातीर घेतला की वी अपोज द रॉंगफुल स्टँड टेकन बाय द काँग्रेस पार्टी ऑन सीएए अँड एनआरसी, ए सिटीजन अमेंडमेंट ॲक्ट आणि नॅशनल रजिस्टर हाजेर सिटीजन्साचेर। सो आणि सेकंड थिंग आमचे आसा ते द वर्किंग ऑफ द काँग्रेस पार्टी we are not in favor of that with regards to these issues. As a citizen of India, आमी CAA and NRC welcome करपा जाय because which is really in the interest of the people of the nation, and at the same time oppose the stand taken by the Congress party with regards to this. CAA म्हणजे कितें basically it gives citizenship to the minorities of the 3 countries, neighboring countries like Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, and where they are deprived of their civic and fundamental rights actually. So this has got nothing to do with any citizen of India. अशें खंयच बरयल्लें ना, खंयच्याच प्रोविजनान अशें हें केल्लें ना की it is going to backfire on the Indian community, minority community especially. As a opposition party, म्हाका दिसता Congress should be critical, but not especially when something which is in the interest of the people. काँग्रेसीक आतां कितें संवय जाला की खंयच्या खंय वावता, they don't see what is good and what is bad for especially for the people of the nation.